večer, dragi gledatelji, dobro večer, pravi igrači, na pravom ste kanalu i gledate pravu televizijsku emisiju. Ovdje večeras je pravo šareno i zanimljivo, kao što i treba da bude. Večeras je sa vama Dobra Vila i naši gosti. Naši gosti. Dragi gosti, kako ste mi vi? Dobro. Kako se ti zoveš? Franko. A ti? Nika. Fran, reci ti meni koliko imaš ti godina? 7. 7 godina? Pa to je 1, 2, 3, 4, 5. Pa jel ćeš ići u školu sad? Da. A ti imaš? Koliko je to? 1, 2, 3, 4. Super! Reci mi, jel ti ideš u vrtić, jel Niko? Da. U koji ideš vrtić? U plavi. U plava soba u vrtiću Latica, ja mislim da je. Tako je. Dakle, inače vi, draga djeca u vrtiću koji nemate šansu družiti se uživo sa Mađaričarem, moram vas javiti da ovih dana krećemo u obilazak osječkih vrtića. Dakle, Mađaričar Josip će vas sve posjetiti, dovoljno da idete u vrtiće i u idući mjesec dana ćete se družiti sa Mađaričarom Josipom. A ako ste nestrpljivi ne možete se... Nemoj mahat, pretvorit ćeš u žabu ili zeca tamo onu kameru i onoga snimatelja. Jer ovo su, znate, pravi, pravcati, čarobni štapić. Reci mi Niko, šta ćeš ti biti kad porasteš? Češ biti traktor ili kombajn? Tor. Šta? Tor. A tor ćeš biti, a šta je to tor? Je to neki čokoladica ili... To je osoba koja ima plašt, čekić i kacicu. Jel? Pa to onda Batman, a to je tor, ili ima i čekić onaj? Da. Jao, sad sam se sjetio, super! Znači kad porasteš biti ćeš tor. A što ćeš ti biti? Policajac. Policajac! I šta ćeš raditi? Što rade policajci? Love lopove. Jeli? Pa jel ima takvih ovdje kolega? Dokući ti ja kolega, samo sjedi. Ispričavam se, ispao nam je čarobni štapić. Evo ga. Izvoli kolega, pazi dobro s tim štapićem. Pa jel ima lopova? Da. A to su oni što malo bombonu posude. Ne, što kradu novce. Ma daj, pa taman posla, pa mi kad trebamo novce mi lijepo tatu i mamu pitamo, tako? Super. Tako i ovako zamaknete. I kažete Zoom! Jedan, dva, tri, četiri. Niko, sad kad si sve lijepo pozdravio ovako, daj mi reci, jesi djevojku simpatiju pozdravio? Moja cura je Anja. Anja, cura! Znači ti imaš, nemoj tu lupat toliko, znači ovima to kod kuće kad televizor to ovako drži. Daj mi reci, ajmo prvo pozdraviti Anju, može? Bog Anja, Bog! Super. A je to prava cura? Mislim, je li to prava djevojka? Pa ne može beli djevojci. I mislim, je li ima oči, uši, to sve? Da, ima. Ima sve? Dobro. Znači, pošto pozdravili Anju. Kolega, daj mi ti reci, ti slaviš rođendan, koji je to rođendan sad po redu? 7. Ja imam 5. Pa dobro, sad ćemo malo bracu, pošto on slavi rođendan. I gdje slaviš rođendan? U Citadeli. Dobro. Dobro, u Dokici. U Dokici tu je geroj ulici. Nego reci ti meni, sad kad sam rekao gdje slaviš, hoćeš sad pozvati sve prijatelje? Da. Ajde kaži, koga sve pozivaš? Bartova, Matu, Niku. Ne. Mog brata. Mene. I sve ostale. Da. Super. Reci mi, jesi ti pripremio jednu sobu veliku za poklon, ćeš puno poklona dobiti? Da. Vau! I ja. I šta je tata obećao da će kupiti? Meni se ne Pa ne slaviš ti rođendan? Biće. Ko slavi sad rođendan vas dvojice? Ja tu ništa ne razumijem. Ti. A ti ćeš dobiti poklon? PlayStation. A ja kad budem slavio 5. rođendan dobit ću crnog Supermana jer sam ga izgubio. Aha, pa gdje si izgubio? A možda je on otišao spašavati okolo ljude? Ne, nije. Izgubio sam ga jer je u nekim stvarima zato što sam bio jako zločest. Ma da, pa nisi taman posla zločest. Niko, reci mi da li ti znaš neku pjesmicu da otpjevaš? Da. Ha? Da. Ajde da čujem. Ne može se sjetiti, dobro je. Evo onda ću pitati Frana. Frana, kako se tvoja djevojka zove? Dora. Dora! Pa odakle je Dora, iz Osijeka? Da. Evo pljesak za Doru.
Evo ovako, sad lijepo tamo zamahneš i kažeš pozdrav Dori. Može? Pozdrav Doro. Super. Jer Dora ide s tobom u razred sad u školu. Čuo sam ti krećeš na proljeće u školu. Najsenu stvari. Da, iće. Ali Jel? još ide u vrtić. Jeli? Znači ti si već veliki. A vidiš Niko, ti si mali, ti još ne ideš u školu. Pa, idu u školu. Jel imate vi... Kad imamo liku godinu. Odlično. Nego dečki, vas ste dvojica, jel imate možda sestru još kod kuće ili... Da. Kako se sestra zove? Lucija. Lucija, pa je mlađa sestra ili... Mlađa. Mlađa, ajmo malo mahni sestri, može ovako? Ajmo, 3, 2, kreni! Nosa, sid sedi mata, aj se ci prego, aj se ci prego, Nelisa, a sid sedi mata, aj se ci prego, aj se ci prego, Nelisa, a sid sedi mata. Super! Bravo, Niko. Odlično, ovo bila, malo nam je riže zaspeva. Fran, ti mi malo zabušavaš večeras. A znate vi onu, išao Medo u dućan? Da. Ajde da čujemo. Išao Medo u dućan, nije rekao dobar dan. Iš Medo. Dan, nisi rekao dobar dan. Pa vi niste li znali da vi sve te pjesme znate. A znate onu Leptiriću Šareniću? Da. Daj da čujem, ma nemoguće da znate tu pjesmu. Znate onako, Leptiriću Šareniću, dobro nećemo više pjevati. 23.11.2005. Odlično. Jel imaš navijače? Dečki su spremni šta pići da damo znak. Da. Da čujemo Ajde, navijače čujemo. prvo. Imam. Ajde da ih čujemo. Odlično. Dečki šta pići spremni? Da. Dajte znak, ajmo. Zum! 1, 2, 3, 4. Da čujemo vic. Idu dvije čačkalice, naiđu na Lizu i prva čačkalica kaže mi glavonj. Čačkalica glava. Super je, svaka čast. Jel još nešto trebamo saznati? Pa hoćeš nekog pozdraviti? To smo pozdravili. Super. Onda dobro. Sve smo što nas treba zanimati. Pozdravljam. Niko, se vraćaš ti kod nas? Dobro. Evo, Niko se malo konzultirao sa majkom i odmah se vratio. Super. Evo ćemo pozdraviti naše emisije. Dakle, pravi igrači, posebno ti Fran, ja ću ti dati poklone. Ovdje sam pripremio čarobni štapić od Bile Magic i naravno od Kubetija poklon paketima puno zanimljivih slastica. Vi ćete to naravno podijeliti, izvolim. Tako. Evo jedan Pink Panther kojeg sam vam napravio. Super. Evo ga, izvoli, Zeku. Bravo. I ti uzmi Zeku i super. A sad idemo malo mahat ovako na pravi način šta da vam kažem. Baš je Jesmo veselo ovdje. proglasili jako. pobjednika. Današnji pobjednik je Marino iz Čepina. Super. Nije Marino. Lea. Lea čestitamo, to je zato što je Lea mlađa od njega. Da, tako je. Super. Lea Što nam je nagradu pobjednica. možete podići svakim radnim danom na Slavonskoj televiziji, Hrvatske Republike 20 na marketingu. Dečki, idemo makat, a da pune su nam ruke, ne možemo ni makat. Pravi igrači, vidimo se i sutra. Bog! Bog!